Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 1 апрель 2023 жыл. Бүгін Тешташ базарын тартып көргіземіз. Жалпыңыздардың тұтқан оразаңыздар қабыл болсын. Клубникалар келді. 600 килограмм. Buna törtü kimdiki? 600-550 метр. Yok, bu 600. Canlı soşuğa çeyim buldu. Eskilerin beri. Badırın 150 deydi. Çanatan çoğun 49 сом satılıp duruşular. 49 сом. Көктің çoğunları 45 сомға satılışlar. Çanatan çoğundağı 45 ketті. 45 сом. Kirp sonun çoğu 65 сомдан ketmişler. 65. Көк алман средний 23 сомдан кетті. Бірер сарғарып тұр бұл. Бұл көктің средний 26-дан кетті. Biraz көкірағы екен олар. Көктер жақсы кереді екен. Ушының biraz çoğurағы 37-ден кетті. Налеко 37. 25-ден кетті şu kirp son. Среднийден çoğ. 25. Алмалар дағылай көп оқша келді. Алма базардан баштап светофорға кетіп қалды бұл жағы. Бірақ жақсы алма жоқ. Көбінше средний менен майда көп келіп тұр. Жақсысы жоқ алма. Светофорға жетпеп тұр, мына жерде малинилар сатылшылы. Уже малинан тұшына чейін келіп тұр. Жайына сол жерде малина сатылады. Алма ушул жерден баштап алма базарға чейин. Bir 110 сомдан берилет килограмм. Siz ne kaçırdınız? Koy köre. Ne kaçırdınız? 40 сомдан кетті. Жанатан чоңы. Жанатан чоңы 40 сом. 140'dan ne var çoğunlar için? Ançadan. 140 edi. 140 сомдан 130'dan берилет. Katı değil mi? Anladık maytarak mı? Maydalar 90 lira mı? Böyle durma. Aynen maydasını biliyor musun? Bunu katırsak da döker. Насмандар. Carımın içinde de saklamak değil de carımın 140 сомдан берилет ушулар. Ушунун среднийин 90 сомдан берилет. Çukuru kaçadan verildi? Kaçadan verildi? Süleş görünce olsa aylan ağızda. Kavuğu. Temperatur olmasa burayı. 1600'den verildi kavuğu. O 33'den verildi krediskalar. 33. 350. Kamışı? Честно, 350 сом. 50 дана. 50 дана. Peki maydalı. 500 kilogram. Piyazlar 15 сом. Девушка, что-то сонники. Banan 3800. Salamat dedim. Ana 350 kadar. 3750 beradigan 21 kilo tozasi. 220 сомдан берилет помидор. Mayda ekan. Cho'ng emas 220. Dinar akıllı var. Pomidor талай bo'ladi. Жаңы капусталар келіп қалып тұр. Килограммы 85 сомдан. Жаңылары.
Eskisi 25 dediniz lan. Eskisi 25 teng kilogramı. Bir 140 so'mdan berdi kilogram.